Srbija na kolenima kao retko kada u svojoj modernoj istoriji. U trenutku kad nam je država u pometnji, a narod u siromaštvu, na delu su planovi da se Srbija sistematski i dugoročno podvede pod stranu dominaciju. A ti planovi se odnose između ostalog, ne samo, ali između ostalog i na uvođenje dvopartijskog sistema u Srbiji, odnosno u suštini jednopartijskog. Tako da je za strane centre moći potpuno svejedno koja od te dve stranke na vlasti, jer obe imaju suštinski istu politiku usklađenu i dogovorenu sa Briselom i Vašingtonom, dođe na vlast. Drugi plan je uvođenje Srbije u NATO, treći je tiho i prećutno odricanje Srbije od Kosova zarad evropskih integracija, zbog čega se i traži promena Ustava Srbije. Demokratska stranka Srbije se najodlučnije suprotstavlja svim ovim planovima koji su suštinski i dugoročno na štetu Srbije i srpskog naroda.